persiapan pergi lihat Kaisar nih di Pantai Longah Riting. Belum dapet. Menuju ke acara Kaisar. Sana jauh kali kita jalan masuk lagi nih bosku. Ya, gawat Fiona, gendong-gendong lagi. Kak, lihat lo kak. Kakak nih tamu dari Lok Semawe nih. Ini ya? Iya. Depan terus. Kami pergi. Iya. Langsung dikawal ketat sama Pak Polisi. Kalau masuk kan bayar kan. Iya. Bayar, sepi.